Biteye ubwoba, ibintu biteye agahinda. Teritwari ya Masisi, ibibombe birimo kugwa umusubirizo ku birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru atugeraho aturuka muri teritwari ya Masisi mu bice bitandukanye, by'umwihariko mu mujyi wa Sake ndetse no mu midugudu ihakikije, n'imvura y'amabombe aremereye ingabo za Kongo FARDC zirimo gusuka ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23. Ni imirwano yongeye guca ibintu hagati y'umutwe wa M23. Ni impinduka zikomeye cyane zabaye mu gisirikare cya Kongo FARDC nyuma y'amagambo akomeye cyane yatangajwe na Colonel Nanga ukuriye ihuriro rya FCI rifite umutwe wa gisirikare wa M23. Dore ko Colonel Nanga aherutse gutangaza ko M23 ifite umugambi wo gufata umujyi wa Goma bagakomeza bagafata n'umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Ubungubu amakuru atugeraho aravuga ko Alex Yatongo ndetse na Alex Yarusheberi habaye imirwano karundura, habaye imirwano ikomeye cyane, kuko FARDC guhera mu rukerera yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23. Harimo gushakishwa ukuntu inyeshyamba z'umutwe wa M23 zakamburwa imidugudu igera kuri 3 ikikije umujyi wa Sake. Ibinyamakuru bitandukanye byatangaje amakuru kuri iyi mirwano, nk'uko tubikesha ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI cyatangaje ko iyi mirwano yabaye kuri uyu wa gatandatu yaturutse ahanini ku magambo akomeye cyane yatangajwe n'umwe mu basirikare bakomeye cyane ba M23. Uyu akaba ari General Sultani Makenga, weruye agatangaza ko M23 itazakomeza kurebera, itazakomeza kwihanganira iyicarubozo ririmo rirakorwa n'ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa. Aya magambo yanashimangiwe na Colonel Nanga wahoze akuriye komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, waje gushinga umutwe wa politike yise FCI, aho uyu mutwe ufite umutwe w'igisirikare ari wo M23. Ubu yatangaje ko M23 igiye gufata umujyi wa Goma, ubundi bagakomeza bagafata n'umujyi mukuru wa Kongo, aho yaburiye akavuga ko bazafata n'umujyi wa Kinshasa bagakuraho ubuyobozi bubi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibi yabitangaje nyuma y'uko urukiko rukuru rwa gisirikare rwaba rugiye no gukatira abasirikare basaga 11 icyaha cyo kugambana M23 igafata imidugudu ikikije umujyi wa Sake. Abasirikare 11 ba FARDC bashobora guhanishwa igihano kiruta ibindi byose kuri ubu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru abasirikare 11 barimo abofisiye 5 bakurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane bishobora no gutuma bacibwa umutwe. Urukiko rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru rwasabiye abasirikare 11 kuri uyu wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2024 igihano cy'urupfu kuri abasirikare bakurikiranweho ibyaha byo kurebera umwanzi ngo agafata ibice bitandukanye. Umwanzi nta wundi ni M23. Abasirikare bakoreraga muri shoferi ya Rushingi iherereye mu mujyi wa Sake bakurikiranweho ibyaha byo kurinda no gutanga agace bari batuyemo kagafatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Umwe muri aba basirikare ufite uwumwunganira witwa Lieutenant Colonel Gabriel Puru ndetse na Denis Alex Olenga yemeje ko basabiwe igihano cy'urupfu, nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa RFI. Iburanisha ritaha ngo riteganyijwe kuba kuwa 5 Mata, kandi iri buranishwa rizarangwa n'abiregura. Uru rubanza rufite akamaro kanini kuko ubusanzwe
Ubusanzwe igihano cy'urupfu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasubijweho nyuma y'uko ngo hari abakomeje kugaragaraho ubugambanyi bakomeje gutanga igihugu bagiha umutwe wa M23. Guverinoma ya Kongo iherutse gutangaza ko hamaze gusubizwaho igihano cy'urupfu cyane cyane ku basirikare baregwaho ibyaha by'ubugambanyi. Ibi bitabaye kandi mu gihe umwe mu barwanyi bakomeye cyane bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23, uyu akaba ari Koloneli Bahati wigeze gutangazwa na FARDC ko yapfuye, yatangaje byinshi ku rugamba rurimo kumvikana muri teritwari ya Masisi. Koloneli Bahati hari inkuru zacicikanye ku binyamakuru bigiye bitandukanye bivuga ko yishwe n'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko ku munsi w'ejo yagaragaye mu kiganiro abarwanya umutwe wa M23 bagiranye n'abaturage bo muri teritwari ya Rucuru. Ni ikiganiro kibanze ku miyoborere ndetse n'imigirire y'inyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko uyu nguyu yavuze ko leta ya Kongo irimo irashaka kwica abaturage mu buryo bw'ibanga, irimo irashaka gutsemba ubwoko bw'abatutsi mu buryo bw'ibanga ikoresheje gukinga ikibaba mu maso y'amahanga, dore ko leta ya Kongo yatangaje ko irifite gahunda yo kwica abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babashinja ko ari abanyarwanda. Kandi uyu nguyu ngo Koloneli Bahati avuka mu gace ka Kiwanja muri teritwari ya Rucuru. Ibi yabitangaje nyuma y'uko Koloneli Nanga ukuriye iri shyaka rya M23 FCI yatangaje ko M23 ifite gahunda yo gufata umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse M23 igakomeza igafata ibice by'ingenzi birimo n'umujyi mukuru Kinshasa. Ibi yabitangaje nyuma y'uko abanyapolitike ndetse n'abasanzwe bakurikirana hafi iby'iyi ntambara iri muri uburasirazuba bwa Kongo barimo gushimangira ko M23 nayo byayinaniye kuba yafata umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 ubu imaze amezi agera kuri 2 iri mu mirwano ikomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, aho iyi mirwano ikomeje kwibasira umujyi wa Sake, aho M23 byayinaniye kuba yakwinjira muri uyu mujyi wa Sake, dore ko ubu ngubu uyu mujyi wa Sake urinzwe n'ingabo zikomeye cyane, urinzwe n'abasirikare baturutse imihanda n'imihanda, barimo ingabo za SADC, barimo umutwe wa FDLR, barimo urubyiruko rwa Wazalendo, barimo ingabo z'u Burundi, barimo ingabo z'abacancuro ba Black Water ndetse n'abacancuro mu itsinda rya Wagner Group. Leta ya Kongo bose yitabaje mu rwego rwo kubuza M23 kwinjira muri uyu mujyi wa Sake. Hashize iminsi umwe mu bayobozi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru atangaje ko M23 niramuka yinjiye mu mujyi wa Sake ikaba yawigarura, urugamba ruzaba rurangiye, kuko nta gice na kimwe kizatuma M23 idafata umujyi wa Goma kizaba gisigaye. Ibi yabitangaje ashingiye ku muvuduko ndetse n'amagambo yatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madamu Bintou Keita, watangaje ko M23 uburyo irimo irafata ibice bitandukanye n'ikindi gihe cyose cyabayeho, ngo kuko kuva 2021 ubwo iyi mirwano yongeraga kubura, ubu muri uyu mwaka nibwo M23 irimo irafata ibice byinshi kandi irimo irabifata mu gihe kitigeze kibarwa. Ubu leta ya Kongo ihangayikishijwe n'ibice bikomeye cyane birimo birafatwa n'uyu mutwe wa M23, nyamara hari amakuru yamaze kujya ahagaragara ko M23 yaba irimo irategura igitero gikomeye cyane kuri Sake igakomeza ifata umujyi wa Goma.